Leo tonu mai le sunga ia pop mai le vaenga le SSAB le nei tae au. Whatalo watu pop, good morning, maro leo su nei tae au. Tae monuia tunga taua, good morning. Whatalo watu leo sunga le te tae o le tapo kalamene tae au le ngata foi leo le mai mo whaafonga Samoa o e whaafonga mai nei tae au. Lungo le alata le 685 radio, fi whatalo watu foi le se mata o whenga luenga. Tume tai pule na hali ia au mua le ngata leo pule ngā atua. Mala whenga luenga atua le SSAB na lala SSNeia. E tato atunu ere ngate leo New Zealand ma le si America Samoa. Whatalo whatu. Malo, wako kaula vea o le fulua. Tole, e se le pese le fulua. Wha longo iska ngaka whi mea le fulua o le corona leo le la vea i ka ua wanga o ka ua. Ore me wole ngi so e wa fiwe ingu fuala au fiwe ingu. Fiwe ingu pengo koloma le ingu vai mere ye so ya. Mausu mengi ka masya utama. Ia. So mori me ore sa maka vale le afe me piko masa ngafe me afe ngai u. Fa ko fe ka keo fe me se fa singa ro kiro ngai de vai kale ngai. Era kire ro por era vai kale no kai ngua. Ona pola, o fa ko le wa ne wa no ne le lua vai aso. Wa umala furu ar kale se va tu ale mai mo mal fa vongo me. A pola o la kulo. Ya, wa mai lo ki polo, wa ka le vai vela. Sala ingu fa alua ingu poko ingu nge ka. La o fa no pe o ka ko ama. Ko se. So ole ai we kari me ko ki ngai lo ba ko bua mangai ko inga ri ma sangi mai I aso e re si metotia nga re si do mkua nga fe me fa pulo e fa pulo e fa vela le vix e fu afuma pop ele fo o no tato fe ola meta to la iti a o lo tulanga vo le lo fulu yo fa lo kamanga fa mai la se tina nga pu fa kamanga fa so ya ko fa nga fa vela le mo ko vela sa Ola worka ia melotia ia na itamama tira mali tua pia o ni tato mama e William na watu le manoa sau noa ia pap tulanga pena ia fa la ulo al tato company wa pe ole o matu lo tomaiti la toia fa taito na taua pe ole vai aso sa tuana sa lu ima o se Ia, mai se tonu te rua mai vai aso fo rua mai mas me fo. Oh, le la o sa man me fo le ne vai aso. Tu atu I le malo le tonu e fio tu tonu fa la tu fa tau. O tato fa la wi do alu te mini lo a matalo. Man tu tato sa mon fi mai a le lo tama ti Christmas. Esa. Le la fa alu tato fa la wi do le pre-Christmas. So pre-Christmas here pe na o singa teaser foi ngale mo le mea mo ya nga pe nga fa ke I mai ya ai sa le mo kai pe yon kama ngale sa mo mo le supo ai sa le kos ole ka ko pre-Christmas la tele o lo fa alu I packages fa teta inga o mea fale tulanga moenga tato package le moenga mal TV ka ko package le moenga mal le nightstand le package le moenga ya mal le ma drawers for e ngai tono o potu o isika ko packages fia ia no forma TV for ia o no forma kama cabinets e fatu no TV ma na ia au le fo lo fali atasial tau tu sai esse tau TV esse tau le o le afo o no fo fa pa ma tau na lo tu fa tasilo la ia ma tau tas wow e te lere fa mama avenga le pre-Christmas le wal ni ele ngata me fali o lo masani fo ie masani no tu tanga te fa tau ia so le pe o tato ai tu e tato se vai o tato lava tu langa fa pena o tato wipu o isi tato o lo fa o no o la tau ma o lo tu tono tato special le tato o lo ia al le willa o tipo ti willa o toasters tu langa fa pena ia nga mo le vai time Christmas tapen mo Christmas taringa malo Christmas ia pe se pe vai tai me mai ainga mai fata se ainga ia ngala tamai ia mo fapoto mo tulanga o tu fata singo ainga tulanga fa pena wa foi o si ainga ia renga tele taringa malo ia kelo mo fala velavi mo vasol a me se la me fala velavi foi ai o ainga poco nga sa ole kala le siro mako o le mere ngai ia ka apia ko ma va ko marki poki wila ia ai ole mana ia la le paule alu tipo tiwila al sa lo mo va con yan ki poki sidimo
Sevilla. Se limang. Wai mau ki goai u bakul baliu. Ai alo mo mo ki poke. Ya, para la ver maru ki poke. Ya, vi for escasne. Amor bia gari ele se bia foul ga be ka ko ai gari. So le ki nga mongo ko le o ki poke. E ka pega ko ala ko ulo ga be fai fai. Ai va ko e bas puki sino ba ku ari. Va ko ala ku sino le ngo sino mo ko. Mana ya te. O la wa matata do pre-Christmas special. O tato pre-Christmas le na mataina la so tolu suma tasi. All right. Yeah. So tolu suma tasi o ke topa. Fa mataina la so fa te sema. Oh. Mo kola o ele fa ngata fa te sema le yo old Christmas. Pero me ngale fa ngol pre-Christmas. Ai amata me la so fa. On ai le Christmas sale. Oh, so kamba main for qua event da for qua sa we le main course. Alu passing al supo. Mari e vol pa kanga ya. Mari no le chato pre-Christmas le apa ya uma la uma se. Alu uma la uma. Me tato la me castor, tato la le I lo te mau, tato superstore vai tele, tato Peak Island store le motele sala fai. O tato o lo fo ia de afa fateta inga I si mato specials for ia alu fateta inga 30th tulanga fa pena e ke ala kwala e special 30th e special le ola fo ole pre-Christmas. Filiala e po feo tau nei te mga atu. Ia, mare, mga awa e pigi uma le rua e uma. Ole mga ia pre-Christmas, ole el waku packages. Ia. Mai ke le mwhainga e sau whakau o ngon moenga e mga orea e aluru kau e kas. A pe te mana ol moenga mal TV e kasi ar kau konge. Pe ole au ngana mal tau ole pre-Christmas. E whasau ni a inga mo le whatarina foi ole pepe fau. Mara ia oai si vainga tau e onsi na fia le tunu umaili tāru whanoloa. Ole tele i o tato olo pre-Christmas e mole Kirisimasi. Ai whawhengo fie mo oi, ole mole malo le tunu. Ole asiasi whalunga le tū lau ole ale afo. A tato whale oloa. Olo iai ia le tele oloa e whai meilau whitwhilinga. Au nisi o tato whalau I loa olo alo taimini. Olo le aso le alo I tua le tato Afurta ngore mea. Le alo I tua le si matou vaenga le education. Ia. O I tua lato mobile. Oi, mobile. Oi lea stationery. Usala o nei la lea e whai lato, whai le matou mobile stationery I Rope Luis. Rope Luis, ia. Le whai nei le whalau I loa na ia. E whalatalata atu I tamitia o ngam tūlanga whapena. E se le tau olo alui olo I tono le tatou whalo oloa. Ai ua matua I whapa uwina lava oloa I tatou mobile stationaries. Kusala e o le tatou whalau I loa lea. E le whapeo whatu wina I Rope Lui ona whapea lea na o Rope Lui e mwhai ona whatu wai o ia onga isi. O ia onga isi. E mwhai fwe la whapea whateita inga I o si vaenga le lalo me Rope Lui I a amu. E whai ana aku inga I Rope Lui e whai whatau ka e se me mana o ia mātua fwe le awa ia along whanau. E le ngata I leo. Pe ona tā ua whapa uina o la tōtau. So ia ke mawere koe mawe ia re kau koe ngā olo ngai aso ia si oedi. Tolu susene penta. Tolu susene. O te mana tua wai ele phone le whainga le arsa. Te mana tua wai teimi o ngai ia lau whanau I lisi preschool, lisi a o ngai I le angale al Peace Chapel. Mana tua la e pei e saure newsletter le a o ngā voile. O le aso whalaile lea, po le aso le lea au mai le sepa. E alua kura ka mai kiki, e kangi ai mga au. E whaakere mai sanga kupe. E whaapopa mai sanga kāla, o le po sanga lima suseng. E whaakau ai le aso lea. E alau ke mga kuai ko mo pa station via. E mantua e whanau e vai a kura ka mai kiki whakau me se mea le. Mga e whakau me sanga ia. So langa na e whawhengo fia tu mo mātua e tau le sua tui tai tatu whaloro pe whapeo mna o mia ni mea tau mea onga mol whanau. So sa ola vai o I loa I lea onga waro a mata tu I Rope Lui. Ai o lo o whaalu e fufuanga le mato vaenga education. Po whiele sia onga so oi. O si tasina whalau I lo alo tem nei si o eli. Almana ia foi al vaenga na ua lewa ka pena ka me ki suenga. 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 Da lo whakau pengi re ra.
suenga mat peng oleh so amal pengi sekali mat pengin nele la aku wow kapi mapusi do makua maskoi ga ai masala ka masa voi la mas se man tu ele fana wa era ura usamaku ila lang fanga wa makau pengkal la ya so umara kamaku la fa mese o se usamutu masut fa pe yo kamingi ko ka alu PlayStation yang ai fire ka nga pengi Bayar kau apa yang bayar so ya. Mana ya? Olisi olo te lo ina pa polisi olo apito sili nan te vavele alu auto stemila te maya o ko trophies. Wa kele voi price giving do tapina. Be tulanga umala va ya tulanga tawalo fa sa ni me matuvanga education fa mal monitor fa malo ile manager education ya Nadia ya lenga tsai lo sia na team o nga familia itu le tamfenga o tatu o nga ya lenga tsai kwa kele tapena nga siva nga lo fa ni te ai mesela tulanga yo lo nga tongim tulanga fa pena wa tele o nga tele prices so me tau ai ole pe ola wala na lo tele fa alo ya tatu specials ya mo me o ya fa mama avenga fo mo na ya o nga ya lenga tsai le fa na wa o nga fo ya ya waso ya mo le trophy el tomiti ya wa pe ya lua ya fa ilonga ko spa ya kai pio si le hace kusi foi le ai kasi ale trophy ngorga kare si ya lakio le sivaenga nga ole full tol sangana onga o mo e sa wari le wan ka uri 13 nga su kolu ve ai pure kongol po ai che lo ripo ole fa foi mai mo le sa la le foi le hotel le si to ina no fai lan fana uso le si gamma ya ola fa ngarwe ya aku ka me ki pisa ka me ola ngangu margoing ai pika ye ka me ya fa ku kala ko inga no ko ka maro no ko pi amu lo fa nga lo ngangu ala fa me kala fi ya le sa ko me kwa broken ke le wa fa me kala ngar ka manga ri ngalo ya ma ya o mai lo fa nga fa mai ko rula ko lu ke nge mar ka ma ko ngo fa mai la fa ya ku la ya o ko le la fa ya ku ya o ko ke mingi le ko ke o nge ya 13 les ya 12 les ya 9 les fia pasenga ko suenga yesu enge fia pasenga ko suenga yesu enge ai ka llega miki mala le winga rakal ma ya fia pasenga ko suenga ai fia ko work ko ai wa ka se la wa ko se sa fa mai kala ko ya wa mele nge o ko usa pe ongo se fu ya ai fa se fu suenga ngar fase fulu apa sengo suenga le ko kisua mai kai mi makoa onga se lau pa senge mo kisua ore se senga langa a faila ke de pasil ke mingi o lo wa fa kamala al me sa ya apa si uma wa yes sa wa mo wa ko la wongo su pa senge pa wa me yang ngalo wa lu su me sa lu fulu pe lu 5% ar kai mi makoa onga eso a ko se lau pa senge ala fa mai ro makami pe ya sa o te tia ore se senga langa so le kala le afo le tulanga le le au pasial e u pasivo e le se wona ma onga na tsale university fa penala fingal me 5% coursework 5% ya suenga pasia 5 akor coursework kara usame wo runga fo awor pasido awor pasido ese senga nga vai kai me ngi vai ka ya alo fa vetai se vanga da wai se si vai nga pa pete tau fa matala taro tunu nei tai au fa tai tunu nga tau le ai o tunu na paulo tatu fa la wi lo alu time nei le tatu pre Christmas ai e ai lava tatu fa specials for ye fa ye tunu fa lo ya so tai tas mas tai tas me le e long pu li e le malu tatu tunu su tu tunu ye se met fi mamla ma ye lo ye tatu ofenga luenga la fong fi tali lo silima se met fi ngalo yai ye le ngata fo ile si o eline te wanga lo
o le tatou whaloaloa le isi na monga o le SSAB Parkins. Ia, mana ia te le sore. O le si la fau le al tatou whaloaloa le SSAB. O le tatou whaloaloa le whatau ia tatou olo si ato. Le ana tu atu lunga neva le amtanga i le aso anafi ia tatou specials tu whatasi mo aina tamfo ia pisi le aso le lavas time me latu alu solo e whatau. I tatou packages ia na mo tatou me tau mawhai le ngata i leo tatou olo si ato pe ona whai atu su atu tonu whai lau whiwhilinga i olo e sisile ima mana o iai ona whailoa le tatou au whenga luenga e tali lau mana o ma tūlanga whapena mana ia foi ma au le ia tili e le vaenga o le tino i sinamonga o i la nei ale SSAB tala si mato vaenga i sinamonga e se tumu whalolo mato i instanga te piu kau avoile o mai e pia o poloka o le mangai o le kulanga whaloloa le mau konga whaloloa le awala alo venga le alo kwa iuka mai pisian meino sala telo tangata manga vausa ku iwa i mea kami o ngā whakau alo whal koe mai o ke leo ka paka Ia e mauntua o tatou whaloloa fo i leo o tui au tawha le sia tatou sister company lea le co-ad ia e mwhaianga e sau pakaru mo co-ad pau kumukin oke aku skula kia e whai ia whi mifu sa pakere o le sister le lei pap tai tele pap mo le avano nei tai au taru to ta pa ile singu for vers fo pa mo le tole so fo mo le manu ia whai vol sa pa wal to ino fa tonga le tino nei aso whawhitai tele si o eli whawhitai le sunga mo po kalame matango fie whawhitai le malua sa mo lo o whawhonga mai mua mai nei tūla tai au manu ia tele tiutia nei aso i le suafa Iesu o tu whamawai atu nei tai Amen le mamele Sua pop mai le vai ngale sabe pe nei Talanoaga fa la wilo a faina misi mai se vai ngor Talanoaga ma pop nei tai au asi la pa so se la o le SSAB ia o tele ni so fa la wilo ma o lo e tele e fai mai ai lau firinga